Centar lokalne demokratije LDA je neprofitno udruženje građana nastalo sa ciljem podrške razvoju lokalnih demokratskih procesa, promovisanju ljudskih prava i aktivnog građanstva u centralnoj i južnoj Srbiji. Poslednja aktivnost Centra lokalne demokratije je izrada turističkog vodiča 10 knjaževačkih čuda, namenjenog mladim putnicima. Projekat je namenjen mladima, naime, projekat su kreirali Mladi Knjaževca za mlade. Projekat je u vidu sklopive mape koja je prvenstveno namenjena mladim putnicima, backpackerima, koji se za sada zadržavaju najviše u Nišu, Beogradu, Novom Sadu, a ovim bi trebalo da se oni privuku i u naš grad. Vodič će biti distribuiran preko mreže naših saradnika u Nišu, Novom Sadu i Beogradu. Fotografije i slogan za vodič izabrani su preko konkursa na kome su učestvovali mladi Knjaževca od 15 do 30 godina. Ukupno je pristiglo 102 fotografije i 8 slogana. Od svaki lajk na Facebook stranici označava po jedan glas i 20 fotografija sa najviše lajkova i 5 slogana su prezentovani ispred stručnog žirija. Stručni žiri su sačinjavali profesor likovne kulture, profesor engleskog jezika, profesor srpskog jezika, predstavnik muzeja, predstavnica mladih iz tehničke škole i turistička organizacija. Nakon toga žiri je jednoglasno izglasao da je Milica Milićević pobednica za fotografiju, a slogan Miloš Marković. Miličina fotografija krasi naslovnu stranu ovog turističkog vodiča. Ja sam se prijavila za ovaj konkurs, videla sam objavu na Facebooku i poslala sam svoje slike. Imala sam dosta fotografija Knjaževca jer tako volim kad šetam gradom uhvatim neki zanimljiv detalj. I nisam to radila zbog nagrade ili bilo čega, jednostavno htjela sam da podelim svoje viđenje Knjaževca sa drugim ljudima i žiri je odabrao kako je odabrao. Veliku podršku mladima u izradi turističkog vodiča 10 knjaževačkih čuda pružili su lokalna samouprava i knjaževačke institucije koje se bave turizmom i kulturom.